masa pinin hen na BELAP Kuki channel thusoh LAHKHOM ni hozo se na bonon ni kupa tunung jang VANNOI thusoh chum la chum ho ana be khom kiloite United Kingdom le European Union in sanction and LAHKHOM Russian oligarchs le Russia club ananeipa Roman Abramovich so Kremlin in Russia le Ukraine ke buina ahin pan anala na hi tin confirm anabole na hi thusu ina saidanin ama hi Russia le Ukraine ke buina ke patlama so Ukraine President Volodymyr Zelensky in chamna thene dinga palai tisu Mediator pangdinga anal hoto hona pan anala hi tin na sai na hi US in sanction wang anabol khumpon United Kingdom le European Union in ama chunga hin Russia Putin to kimana ngona hi na bana Russia club zong anazo do sauwa sule sanction zong anapun khumkit nga lo hi Moscow apuna tusun Russia le Ukraine ni thumlu na kihouna leisim ni le anai lhonding hi anti na hi hichi thwa hin choldoni khochun Ukraine President Volodymyr Zelensky in hichi kihouna ding chu le mahi hinla Ukraine territorial integrity kisuke thailo ding hi kihou to a chamna umding deisa hi anti makhwa ki bolding kihouna hi nasatah nga lalai na bana chamna ding akidein ke mai moto a ki hoding hi thil pata a hi hichi ki hona ko na chu ipi he thei tanti anati na hi Russia to somi hoto wheelchair a ki hona asun or tale niaw ta in na hopin chamna na dinga koimalam kailova neutrality hiding chan phamwana sapon hinla Ukraine sanga denazification kitile adang khusumpi khanawang comment ana pipo na hi ekti ang lunding ni khwa Israel gamsunga Secretary of State Antony Blinkin panna Israel le aloi pha Arab gamhon ni khunilu na kihouna historic summit ananay nating uva Israel army tenzon kivenna sangpin na inadingin kiguna ananay tavi na hi ekiti ade in vansung lamle gamgi ho bitta venadingin pan alawin hi tin tulut suna saipe na hi hinla pamlanga pa na itabanggi na amuham tiwang hedle seiging a hipon at sisa patin ni ko sun salam Israel muna Israel police officer ni mel mohon anathan ovinahi ga het hikatsu Israel le Arab gam tampihin at sisa kum sang nila somni kuma panatsu ki team nile ki kom to na anane wahi hichi saminahin United Arab Emirates Bahrain sale Morocco gamhon panala diubana amaho hi Abram ekot tia ki hi Donald Trump in anamakai Israel to khetiam tu nadinga anago na song panla hopi anhi ve Russia in Ukraine sunga gala bolzia VANNOI hotling liwa anom jing wangin Russian Foreign Minister Sergey Lavrov so India vilna anai ding hi tin thulut na ummi nahi hisi ki vil tu nahi achi hale Russia in Ukraine bulten sim somni le li ni khwa anabulu zawa pana India le Russia adinga ki moto na ki hauna high level meeting ama sapin hinalai dinga hi hisi ki hauna dinga hi adia rupi le robol chunga sumkolwei ni thwa ki hauna thu hipin ding in thulut chuna seji nahi tulitua Russia ki mansama economy o hi sanction ja nasata asia ahina bana India to ki goizop na sim hoi bedinga hung kholzin hedingin thulut chuna seibe nahi ga he thei khatsu Russia hi India adinga pharma sa apana hung pangjing sa ahina bana India galman cha ngai sa jau se Russia in anapi jing 100 la 70% hi Russia khut su amano hi sile US in izanin gamdang tampi khamjong le tu nai cha jinga jong Russia galman cha S-400 surface to air missile VANNOI le sina dinga galman cha wansung langa lengho ka bhana adinga ohoi pin le anasapina ki sei hichi jong chu ana cho tho thu wa hi sule India hi Russia dinga ni le cha ti chu
food grains ho pidu akhat pin gam khat zo hi tu letua United Nations General Assembly hi han United Nations Security Council hi jeng jong le China le India bo hi nuclear nei kamlen Russia jangkia panpi a hilhon lo wanga Russia dona khuddomna pangkhalon lo hi India in neutrality stand ala jeng wangin Russia le Ukraine gamtenin to home le kihou to a samna hin polul hon na dinga anaphut jingchu a hi Pakistan Prime Minister Imran Khan dei lo na ki phinna ni khosot ta hong chi zo tu ni khochun Pakistan MP National Assembly achun Imran Khan chunga no confidence motion soman hi hi lawmaker zakhat le somgup lekhat in daisa na khudna ananei utoronin National Assembly chu wanghom ni chana dingin vo chon an hitai anglong ding ni khowa lawmaker hon hi chi thua hi debate anei dingo hin chule thatun ni simli ni khwa itabangai hi he chi ni thei dinga hi gaya thei khat chu Pakistan gamsunga hi ITR civilian vai homna Prime Minister khanin kumthum le aki wal vai a hopna khanai lo hi ahin ihamtia Imran Khan hin isi buina thu hi apal gaw khai theile Prime Minister amasapen hin alaiding hi alangkhana Pakistan Prime Minister Imran Khan in ama supporter le thuso mi ho release na chun holimna ananizin asunga dauna hi gampama kon conspiracy kithopi na ho zia hichi no confidence motion hi kasunga ki bol hi anati na hi amana seibe na chun lamasalam pe ako na chu kahin khogisan lamang dingin gi na le ka thot jong kanamoi na hi anati Vanoya COVID-19 na jeh-a India in international len ho ananga su zani khochun anathapat kita nahi India gamsanga COVID net na hu oldom to thona hi chi len ho hi tanahi ki to thonin charter flights le bubbles agreements ho noya kinop tu na dungzoya tu tu di alien nahi kimangpan dingin thulut chuna sei nahi hinla phatle ni ho ho khel dungzoya normal a ngom ki ding hi vatla in laiding a hi kiti Israel Prime Minister Naftali Bennett in India ahung vil na ding hi agi ka alhon diplomatic relation ahin neilhon kum som thum lin na kum zong ahi tin thulut suna seizin hi hichi ki hui zop na hin ani gel hona strategic alliance India in Israel chamlat na kum sangkhat joko somga kuma het pi na akon hung khanglin chu na hi hinla diplomatic relation piling ta ahung ki waplon nahi sangkhat joko somko lani a strategic partnership ma su khanga hi zawa sang ni le som le sigi kuma Prime Minister Narendra Modi in Israel agavil zawa patna ki guizop naron chu ha ta su dalle hung khanglin ani hi tulatwa India hi Israel adinga government cha supply linpin sagi channa pangzau chu hi India le Israel in Ukraine le Russia thu zong thu ta sei khom lhonding hi tin thulut chuna seizin hi aji chu hichigam te ni adinga dinmun ching thei ta la lhon nga ya hi Russia to khe them to na zala Israel in Syria gama Iran hi han Hezbollah ho chung hizong le operation loling ta anai thei a hi na bana India adinga Russia hi nung sun hoyo hilo gamchu hizing zeng a hi Center America gama chamthat gam nyau cha El Salvador ta ki he gamachun state of emergency pondo anahi tai aji chu achi sa nidan somdi legi sungka asun mihim somgup valentina ana tu inahi aji chu hichigam sunga thar choi ki loi khomna geng ho ki ka gi tha tu nale ki dona achi la jingji a hi tin thlut chuna sei nahi thlut chun a sei bena hi chi pol than hi MS13 gang tia ki he ho khot nung a hi tia ngo a hi na bana gang member sang som sang sagi vel umna zil dong chu na sata vian tu mai tai tin thlut chuna sei bena hi lut'a thusoh HETNA BELAP Kuki
pagkipagin po ve. So let us ta yung gilka ovin na bon mga kalis ve.